ikaze abakurikiye Imera Star. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ngo injangwe irota kuba intare ihagarika kurya imbeba. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yatanze umukoro ku bategura ibitaramo bya Jazz Comedy Show, abasaba ko niba bifuza ko biba ibintu bikomeye bashyiraho amahame y'imyitwarire ku babitumirwamo. N'umukoro yatanze yifashishije umugani ugira uti injangwe irota kuba intare ihagarika kurya imbeba. Ni nko kuvuga ngo niba ufite inzozi nini ugomba guhindura imyitwarire itajyanye n'izo nzozi. Yagize ati ntabwo ushobora kugira inzozi zo kuzaba intare ngo ukomeze kugendera ku myitwarire idahuye n'intego yawe. Ati niba Jazz Comedy mufite inzozi zo kuzavamo intare mu gihe kizaza, ni ngombwa ko bamwe mu bakinnyi banyu bava mu bikorwa bidafite indangagaciro, mugomba kuba indorerwamo ya benshi. Mwibuke ko sosiyete ari umucamanza. Bamwe mu bakinnyi banyu ntibakwiye gukomeza kugaragara mu bintu bitari byo, nko kwigaragaza mu nduru z'i Kigali baterwa amacupa. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yabigarutseho mu ijoro ryo ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ubwo yari yitabiriye igitaramo cya Jazz Comedy yatumiwemo. Dr Murangira wari umutumirwa nk'uwagombaga kuganiriza abitabiriye iki gitaramo mu mwanya bise Meet Me Tonight. Yabanje kuganiriza urubyiruko rwari rwakoraniye muri Camp Kigali. Ubwo yari ageze ku nama yagiraga abitabiriye ibi bitaramo, Dr Murangira yasabye ko niba bifuza ko Jazz Comedy yagera kure, bisaba ko abayirimo birinda kugwa mu bikorwa bigayitse. Yagize ati turabikurikirana byose, iyo wicaye hano ubu uri umusitari, hari abantu baba bakureberaho. Ibaze kuba waraye usekeje abantu bishimye, ariko bukajya gucya twumva ko waraye ukubitwa amacupa cyangwa urwana n'indangamirwa cyangwa se ikizwi nk'indaya. Aha niho yahereye asaba abategura ibi bitaramo gushyiraho amahame ndangamyitwarire kubo batumira mu bitaramo byabo. Yagize ati hari abakwiye gukumirwa hano. Niba hanze uri umunyacyaha, ubwo ntuzigera utumirwa. Abantu badafite indangagaciro birirwa bakora amafuti umwanda wose. Uru rubuga si urwabo. Mu bindi yagarutseho, Dr Murangira yagaragarije urubyiruko rwari rwitabiriye iki gitaramo bimwe mu byaha bikomeje kugaragara. Bivuze nko gukubita, gukoresha ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu, ibyo guhererekanya amashusho n'amafoto y'urukozasoni, ndetse n'ibindi byinshi, kimwe n'ibindi binarimo ibikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga no gukangisha abantu gusebanya. Reka amakuru yacu tuyerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko bimwe mu bicuruzwa byasonewe umusoro, ibindi biragabanyirizwa. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yatangaje impinduka muri politike y'imisoro ziteganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 2026, zirimo gusonera amahoro ya gasutamo, ibirimo imodoka z'amashanyarazi n'izifite moteri mbonerabyombi, ibyifashishwa mu guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, ibikoreshwa mu nganda z'imbere mu gihugu n'ibindi. Ibi yabitangaje ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Minisitiri Murangwa yavuze ko izi mpinduka muri politike y'imisoro ziteganyijwe mu mwaka wa 2025-2026 zigamije gukomeza kuzahura ubukungu, guteza imbere inganda z'imbere mu gihugu no kuringaniza ibipimo by'imisoro n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ati by'umwihariko izi politike zigamije gufasha umuturage kugura ibikenerwa by'ibanze, guteza imbere ibikorerwa iwacu cyangwa se ikizwi nka Made in Rwanda, kudahererekanya amafaranga mu kwishyura, kwihutisha no kuzahura ubukungu mu buryo burambye, ndetse no guteza imbere ibikorwa by'ubukungu bibungabunga ibidukikije. Yavuze ko mu rwego rwo kwihutisha ikoreshwa ry'imodoka zifashisha ingufu z'amashanyarazi
no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere bituruka ku gukoresha ibinyabiziga bikoresha ibikomoka kuri peteroli, imodoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi n'izifite moteri mbonerabyombi ndetse na moto zikoresha amashanyarazi zizakomeza gusonerwa umusoro wa gasutamo. Yongeyeho kandi ko mu gihe dukomeje kwakira inama mpuzamahanga ndetse no guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, imodoka zifite agaciro kari hejuru y'ibihumbi 60 by'amadolari zizoroherezwa imisoro. Ni mu gihe imodoka zitumijwe hanze zifite agaciro katarenze ibihumbi 60 by'amadolari zizishyura amahoro ya gasutamo y'ibihugu bigize East African Community kuri 25%, n'indi misoro yose isabwa. Ibirengeje ako gaciro byo ntibizishyura umusoro w'inyongera. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kandi yongeyeho ko hazoroherezwa abasora ku bicuruzwa bimwe na bimwe by'ingenzi, aho hari ibizasonerwa amahoro ya gasutamo ku bindi ukagabanywa. Ingano nta mahoro ya gasutamo zizishyura mu gihe hishyurwaga 35%. Isukari izishyura amahoro ya gasutamo ku gipimo cya 25% aho kuba 100%. Naho amavuta yo guteka azishyura umusoro wa 25% aho kwishyura 35%. Ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga bicururizwa mu iguriro ryashyiriweho abakora mu nzego z'umutekano nta mahoro bizishyura, mu gihe byari bisanzwe byishyura 25%. Imashini zikora imihanda nta mahoro ya gasutamo zizishyura, mu gihe zari kwishyura 10%. Imodoka zitwara imizigo ku bushobozi buri hejuru ya toni 5 ariko butarengeje toni 20 zizishyura 10% aho kwishyura 25%. Izitwara imizigo ku bushobozi burenze toni 20 zizishyura 10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bari hejuru ya 25% zizishyura amahoro ya gasutamo ku gipimo cy'10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara abagenzi barenga 50 cyangwa hejuru mu buryo bwa rusange nta musoro wa gasutamo zizishyurwa. Imashini nini n'ibikoresho bikoreshwa mu budozi bw'imyenda n'inkweto zizishyura 0% aho kuba 10%. Ibicuruzwa biri ku rutonde rw'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu nganda nta musoro bizishyura aho kwishyura 10%, 25% ndetse na 30%, bitewe n'ibyo bikoresho ibyo ari byo. Ibikoresho byifashishwa mu guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga birimo amakarita ya banki, utumashini twifashishwa mu bacuruzi tuzwi nka POS mu kwishyura nta musoro bizishyura mu gihe byari kwishyura 25%. Uretse ibyoroherejwe imisoro ya gasutamo, Minisitiri Murangwa yavuze ko hari ibyawongerewe hagamijwe guteza imbere Made in Rwanda no kurengera inganda z'imbere mu gihugu. Yagize ati mu rwego rwo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda cyangwa se ikizwi nka Made in Rwanda, imyenda ya caguwa izishyura amahoro ya gasutamo angana n'amadolari y'Abanyamerika 2.5 ku kilo aho kwishyura 35%. Naho inkweto za caguwa zizajya zishyura amadolari y'Amerika 5 ku kilo aho kwishyura 35%. Amafaranga ateganyijwe kwinjira mu ngengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026 agera kuri miliyari 7 na miliyoni 32, angana na miliyoni 4 na miliyoni 105 azava mu misoro n'amahoro. Amakuru yacu tuyasoreze kuri amakuru avugwa mu mahanga. Israeli yagabye igitero simusiga kuri Iran ndetse yica abagize umugaba mukuru w'ingabo. Mu rukerera rwo kuri wa 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, Israel yagabye igitero gikomeye ku butaka bwa Iran cyiswe Operation Rising Lion, cyifashishije indege z'intambara zirenga 200 n'izitagira abapilote zizwi nka drone zirenga 100. Iki gitero cyagabwe ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire mu duce turimo na Tanzi, ahakorerwa n'ahabikwa misile, ahakorera abayobozi b'igisirikare, ku bigo by'umutwe w'ingabo zidasanzwe zizwi nka Revolutionary Guard no ku ngo z'abahanga mu bya nucleaire. Igisirikare cya Israel kizwi nka IDF cyatangaje ko ahantu hafi 100 ariho hagabweho iki gitero kandi ko kishe umugaba mukuru w'ingabo za Iran General Major
Mohamed Bagheri, umuyobozi wa Revolutionary Guard Hossein Salami n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihutirwa. IDF yagize iti ubu twakwemeza ko umugaba mukuru w'ingabo za Iran, umuyobozi wa IRG n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo ushinzwe ibikorwa byihutirwa bose biciwe mu bitero bya Israeli yagabye hirya no hino muri Iran yifashishije indege z'intambara zirenga 200. Igisirikare cya Israeli kandi kisha abahanga mu bya nucleaire bagiraga uruhare rukomeye mu gutunganya izi ngufu, harimo Fereidun Abadi Davani na Mohamed Mehdi Teilanchi. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yasobanuye ko iki gitero kigamije guhagarika umugambi wa Iran wo gukora intwaro kirimbuzi, kandi ko bizakomeza iminsi myinshi kugeza bikuyeho ibyabangamira kubaho kwa Israeli. Iki gitero kigabwe mu gihe Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu biganiro bigamije kugera ku masezerano yo guhagarika gukora intwaro kirimbuzi, ibyatuma Iran ikurirwaho ibihano by'ubukungu yafatiwe. Ni nyuma yaho inama y'ubutegetsi y'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 yemeje ku nshuro ya mbere ko mu myaka 20 Iran yarenze ku mabwiriza yo kuruha amakuru yose ajyanye n'uburyo itunganya izi ngufu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko nta ruhare igihugu cye cyagize muri iki gitero, asaba Iran kudahungabanya ibikorwa by'igihugu cyabo cyangwa se abenegihugu ba Amerika. Ariko kandi hari amakuru avuga ko nubwo Amerika itagize uruhare muri iki gitero, Israel yabanje kwimenyesha ko igiye kurasa muri Iran. Munyemerere tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiye. Amakuru yacu nakagaruka, mukomeze muhaye muronke kandi mugire amahoro n'amahirwe.